Nasaya tada kayong tatang. Ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat na pasama kang kuwan, ha? Tawan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni Tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ay ayatayin dyan na kaulota. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay, nakita ka mismo, tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nakibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi, Aha? Anda nga min ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, mandya ka, tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar. Ha? Naumaken kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isungag sinatan. Mala, suri nga roda, no masobsobra ti agimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isungag sinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangudeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ha? Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat na tilaklak amakan ka. Awan serbina. Single manan dya anak tan, Pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga mente kinaman nangimon na. Nakaulimak dya anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di nga glalako iti barbecue, di kabang-iba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. San? San mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, agimon-imon kanto manayin. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti rumwar kikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay Mike. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno sigurado nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayja balasang. Tano na pintas ti harmam. Ay awan! Kanayon to ti panagapayo manan. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen. Kiko.
Ay, nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Kan madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumun. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga ada nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pay. Nukusta, kaya na mahit. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga roden, iti balay na Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige, sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, ah? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasar, may. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista, hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawan na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasap. Olivia, sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apya nga sinigawat mo ti cellphone. Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat da iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, ang pagpampantasyam? Adalang rodin. Yung magpantasya ka pa'y milay sa balay. Dila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Ulbog ka mga babae? Di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Anya pailat pagimunam ayakit awan matiagar-aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kwa na iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kwa na. Agkras mo't iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anubyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao Keko. Ah, Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpanta siya. Saan mat? magpaisumat? Yagmukit din di cellphone ko. Madya nga eh. Tinabuy-buya iti silpon mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya laing pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na imbag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya nga eh. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawid ako, nana. Diyak kayatan ti anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masu nga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na.
inayayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubusan mo. No talaga dinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas na ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumit la iti ugali ma. Iso panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay dakas ti agimaw ka sa might. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan no di mo ikatantikas tang aramid mo. Agpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin ni Olivia. Kanon to pa yung makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbali na nubiyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di ta. Tasyak ti agsapol iti asawam, wen! Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanain, masigurado ka saan kikaw. Asino man day tan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko iti high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine! Tatang, apay anya kuwan tayo di tao eh. Umay muarman ni Batch ko Aloyda. Tila yararin nyo kanya. Pati bakit iparin niya, Shh! Tangiwat mau. Maan ano ko ma? May mayaten ti bakit ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa taawan esem na iti lalaki. Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tama nga no nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin-kin natawa na pa yan Ang pitong. Kenapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ayn. No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw mat. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kahit nakarkaro asan anarigat nga ayaten ni Loyda. Tamats mani dayjay. Ni Loyda ti may bagay ken ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loyda ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loyda. Ada pay laaya mo ag gusto ken kuada.
ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? Ano kasta? At dan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Ah, Baybay ang mampay laday takasar. Na. Tamang ano agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. ah. Amuan pa'y tiusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amuan na pa'y anaimbag tiusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di tadidingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayag na tayon? Ngam nakadisplay pa ilaro pa na dita. Ay, katuan tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ah. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang jakpagan ano akitain. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita dideng. Kagurgura kakikitain. Ha? Mala, patgak ti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulain. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta ti- burakam day tanay. Kanda kita kabini nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinet. Ay, basta ilakaw. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang nga rudan mo, bimam. Ngayon day diyang pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tang raramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo mutan. Kastoy, tirong bang kada gito aladawan? Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pa ilada gito aladawan, dadya asawam. Saan namot la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Ahaw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pa lang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay na tiyagtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Nga, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, ta saan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadael ka dagita. Jakla impagarob, kastagayam ti ugalim, na imon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, isungag sinatan. Anya! Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adam latta. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay, nagpay sumangay. Ay, diyan ka mukhang ka. Mala. Kastamlat ta karudain. Uray agbakan. Diyak kayatan ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulad ta, iti babaya mangayat kanyak. Ay, huston! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Manang Biyana!
Manipod man kani kabsat duro sa napud nanagan tintay patangatangi drama itang gastoy tikunana. Dir man ang biyanang, adanak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tiyak kayat nga si tagbalin at trabaho na. Kan oray tagbalin a nobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko profesional ti pakirelasyonan wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga ti planom nga ramidain. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot Mano atawin mo't ang puro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti inggraduar na. Sabali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabot na agman manik yor tararamidan na. Wan nga ro, tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no pati dugam na kita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok matasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak matan kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalengkiyo. Ang damot di tante pagbayad yu iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan kagbirok iti trabaho anak ko. Adamot ten trabaho. Kas makita yumot. Inal daw aday wendak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra ak ti pagragsakam nga aramidan. Makaamu ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo. Igatang yu iti masida. Day talaang, Un, tabasit matla ti sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam so niya. Wan, dakkel nga agpaiso. Ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laang. Adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal na nung dakkel ti sweldaw. Apag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laang atatang? Naimbag to laang no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Day, ada ka mo dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit di ginat-gatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo.
Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wen, ngam adalat tamot matmat gadan na. Si Kangay, nagpalingke ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia iti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakuan na. Ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel a kumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonia, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir-sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kaket nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? No adaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano Nasaysaya at paikit din ti agad adal latan. Tawan problema iti kwarta. Itamot nakarkaro ama presyura. Sonya, amo man sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Wan ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapadaaman nalaw. Nasingpot mo't din ni Jerome nagagat pa'y. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo iso ti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumo lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak baraw. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't ko nga minasorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonia akasinsin mo anak ko. Wenanang, nabayagan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wen ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kwachismis anak ko.
Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinubyom. Tagibasitin na ka no taman nalon lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ka ni Jerome. Anya nga ron nga, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw. Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo yung asawa ng Uncle? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakabsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot la agkokkoter aramida mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle? Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tay nobyo na. Ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito no di kat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga rod Tamakapasya-pasyar da pa'y itatakaububingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Una, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Una, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na idi ng pasadutak. Kanya nga ta, no mga lakamot iti education units mo, bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw, anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapat nag iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayong agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat
putot ti siman day ta agbalin nga apukaw. Ay, oh, inyawag mo ka dahin ka ni Chulaw. Wan tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kaano ngay nga ikasar na ka? Di nakpay replyan. Ngam nakita na mo tante message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late. Andan to na po ka. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalaysa. Kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Sapay la kumaa, takas talaang nga agpaiso. Nay, anyat ti kayat mo asawain. Pag dua-duam, jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man natila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman, jay agbalin amanugang mau. Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalay. Apalam. Apalam, lete. Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat, agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak kan ka kan itisikog mau. Sapay madlawon tatyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmatanin nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya, Awanin tatang. Intarayan na kung tiyamat isikog ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di Chulaw. Nasingpot hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pailat urnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mat anagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmat ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. When amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka matan insan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itak insan. Masapol nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y manan apa nagkukutaramidak. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga may agpakukong.
Imbag pa'y kadadya kabsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man ag-relax dito'y balayaw. Maring-ringak iti anak ni Sonya. Saan ngagpakaturog. Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamanti kamot amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit din. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karuprupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na jay. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayaan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturugak pa'y lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akalintayaw. Agsuro kakit di mo tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adalak nga mapanak laagman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasunos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaamuan nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskartay. Tatang, Doon napigsapay ko man iti matak ak sursurwak mo tikas iti trabaho ni Cheska nga oray lalaki ak kapno adalang may saang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amula na anat natangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo.
Kukuaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan met maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasimanti ko na ni Kabsat Nora. Dear Manang Biyanang, adaw gali ka mang lamang iti padak a tao. Nasamak namin iti libre, tadyak kayat ti agastos. No kas nga dalakad may kadag iti gagayam kan katrabahwa. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Kunamat lang no afford na mati pumanasyar iti agdudu mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan lang kaya nga asawa na. Apay, Nora, itay ka pa'y asuman na udit, ha? Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idikalman pa'y lang. Aya, isumo lagayam at a cellphone mo latan at isang sangwam. Kitamat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adaman nan iti may nga beach. Sino nga, Annabel? Kat, diya kaklase tayo di elementary Diya nakapsot ti utak na. Diya ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabel Amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sa mong dagita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asensado niya. Naalak lang iti hulugan nato Nora. Dumamot lang adabukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababay na. One mat kit di kakaiso na i-promote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alisa. Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno ada pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasen, Nora. Na-test driven. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo kaano tayo arumwar. Tapno makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timaka mo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manak ka. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis nga inalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko.
Kita ang kadini Noralisa. Madlaw nga gin-enjoy di tinapanan tayo. Itay pa ya pumanicture. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, madla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanag, taibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient ang nagdagosan tayo. Ang Linora, adanadlaw ko kinkwana. Hmm. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kun ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpinta sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayate po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picture anak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga man nagaway. Imbes ang naragsak ka kumaan naggapo iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumit nga min tatang, jegayem ko. Iso tinangi daulo iti dayjay nga outing. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokawn. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay singiram to Apay nga ben nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas manan ti aramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inka ginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. makita yun nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na pananme nga beach. Ngam ay nakatupis ka laang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko.
Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagaam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy tikas ta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakaran na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora, Kan ay na beach nga road dyan na panantayo. Natural nga agtupis da tao ha. Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-adu matlata ti likes na. Nag-adu ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. kunam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Na kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupis. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka. Tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tiriknak no kas di pagkakatawaan da ka. Iso ano denggenak, agyamanak. Ngam no saan, makamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tatao. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko, kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din, mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masadutak. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kayat ti mapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat nga min kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang, nana. Ay, ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa'y ati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa ito. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabanta kay Dagpasyar, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle.
Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Ken amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamo. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid dag siya kakadwa ta. Ah? Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan Again enjoy akmatan. Wan angam dumala ang mataji ag sorsorta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga sorunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Katahan pa'y inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wen nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga nalaka ti magatang ito'y. Huston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako itinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Husto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpila ta nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige tani, nabanuga. Kayat kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dato'y ginatang ko tag si Arak bihit niya. Ah, sige, darasama, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible nga anak nga ibayadan. Kat gayem na. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngaming tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katwan oh, dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya kamatan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ah, ni, apay ngay akas namot ti bagbagam. Kunaklakit din no, ilibre mat nagijay kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumatlang no, ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Ni, naiturog ko mat gayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa.
Talaga nga pinanawan na ngagmay masay toy. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito, ma'am. Kan bayadan nyo matantiran tayo dito, Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan, ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ang... Ay itay bus mi ati kasarita, ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati pusyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. Pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito yan ako. Isa, kasla kakapsot ka maulawak. Mapantayo lang ang ni ospital tatang. Masapul amataming kayo ana imbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan akpay laang. Ay na, wala nga ron. Sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man agpilit kamot ngamain. Adday tadagiti lalabaan, ma'am. Ni, nag-ado ngay data nga labaak. Ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsaritaan nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Ay, anya matanan. Dayjay tumat nga lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat nura anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dya nga lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dya nga lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kan agasam, inalanakit din dya sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo a kwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. Adda karbengan na amangala iti daychay. Takwarta na gayam tinaigatang. Ha? Amukon ti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? Adda ululbud mo. Dayta ngamin kat ti madiken ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mo't. Madi ngamin ti kasta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayem nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Ngam adamot paggastusan jay tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mo't kayat ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa, kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti post da, adapay videos da, nagraragsak da. Ha? Handa pa nga nag-awis, nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am mo. Kat basol mo mutlaeng.
No apay ako maya kay daken ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabi at napunuandan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom tirason. No apay akim maya kay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit-ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumaruno akto, Nora. Kan may sa, awan kwartak apang ilibrikan ka. Ala, hanak mo't nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Uwan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na, mababain ako unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inijakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramit ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisinaang. Alakastan, tigayam mo, Nora. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon. Dear Manang Biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray kon ti flight ko impapas ko tinag happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon kunak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kahit kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Uraya kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun ti makamu amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man ang naiprocess. Kasla kaanula ang idiinrugim tinag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno sa anak ko na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kahit sigurado nga rudaan anak ka. Una na nang, agurayak lang iti awag na kanyak. Ay na, itapay lang. Aggagatulan ti nakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnama tanarigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong na dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa kawadwadan na. Oray ingan fourth floor. Ya, nanak. Sa amon to planun dayta. Intun addan kwarta, anak ko. Puno aya nga agap-apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwan ang kalhulyaw. Kasano anaamuan nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwaragawag mo mo't edi tersina ni bakat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Ang para kamintun ka ni Lucas nga anak yo adolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas ija anak ka. Warang ka sure na dyan
Ket masigurado, kadakdakkel to abalay ti ipatakder ko, ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay wanangkel, umay kanto iji balay inton malam, kaagpasyatak man. Apay, agpadispedida kan aya, wanangkel. Rogya kon tagpadispedida. Huston to, no ag-flight akon. Apay, naumakan ngagtaltalon ka anakan. Wanangkel, ilakok ton day talon ko. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawan-wan na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga saldaan pala eh. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, intun makaigyamak iti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa a bangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin ket, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na nang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyen balay nga agnaed dagiti gagayem mo. May samot dayjay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't dayjay. Di kaya ka ti agong ungat na nang. Ipapapas ko lang mat ti aginom. Tadyak ton maaramid dagito ije abroad. Bayan nyo, taikan kayo iti pagpalingkayaw. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na ko. No kasta, awanan at idagaaso kayam. Awanan na. Ta praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan mo't nga agbangkag ti aramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Naya. Di kay ka di agdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kayat yo. Ay naanak ko aya. Di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak na ibagbagayo aya. Awan pa kay naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang. Naimbag nga oras yung auntie, umaya man. Nay, si ka magayam jaki ka anakan. Sumra ka. Ay, agyaman na kante. Ada ni Insan Marlon? Ay awan ka anakan. Kapampanaw na. Inawis daan na pan ijay sentro. Apay ka day. Padasak kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital ngamin ni nanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos no makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Solidad? Imato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makan abawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timangtad. Ngam awan moten. Naipalingki kung tay inted ni Marlon. Ni Marlon ko auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan ka anakan. Patsik nga agawid mo't laadagos day jay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumuludak ko mapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang ija ospital. Na-ospital ka no ni ante man ako. Kitnay, awan busbusan da. Ha? Ay, awanan Insapsapam ko mga imbaga Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Alang aron, sana balin, Insan. Sumapulak langan iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Kunak man no awan kwarta mon. Sapay maasya na kini Jackie.
Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag da nga agabrod da taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, saan na nang? Ore da kwarta, tiyak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas ta pa nagsasauman ako. Pudno mo, kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagi di akabagyan tayo. Taamu na ngamin nga agabruda ko niti mabiit. Sigod mo, saan nga mas asidag dagi di atat tao? Sa dala makalagip kan umasidag mo, no da ka sa pulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka la na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbagmantan na kaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pa'y ngamin jay ka anak kakakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwar tay pawit nila kay ko. Ala, siya akong timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaam daytoy. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Kat adapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Adantay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawan kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon la aday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dyan, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nga antisolidad? Nakarwaran. Itakano nga aldaw ti irurar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar damat lang iti kwarta pagbayad da. Wen, nagpauit mo't lang nila kay na. Kitaan niyo man. Damat gayam kwarta da. Utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaang. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaunan niyaw. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya kumangay ti aramidin na dito'y. Itapay laeng sursuruan yun tagbalin adon niya, nanang. Tainton makaabrodak. Pasig to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam. Agbilbilang ka manen itipilk adipay napusaan. Aday ta kay manan. Day taman piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa ila nakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa ilaang dito'y. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y mo tayo bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain no maamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y nakaab-abroad. Anya ko mati nakababain ngay. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasaritak to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tay siman akaaruba tayo. Raiso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya la agis istambay ijay store teraramidin na. Saanan ko nakmert? Ay di ka agar aramid, Marlon.